Sizobonga uNkulunkulu kube sifanele ukuba simbonge ngoba uNkulunkulu okoqala wenza kithi njengoba abasithandayo benza usinikeza okusifanele nokuhle njengoba abasithandayo benza kodwa lo mbhalo awuqondile ukulinganisa nokuqhathanisa uNkulunkulu noyise bethu uthi uma nikwazi ukwenza ningabantu kangakanani uNkulunkulu ngamanye amazwi asinikeza kona kungaphezulu kwalokho abantu abasithandayo abangasenzela kona sizombonga uNkulunkulu osenze sayilokhu namhlanje esasingekunikwe ngabazali bethu uma uNkulunkulu ebiza uAbrahama emkhipha efeni lakubo ayenalo already uNkulunkulu umthembisa ukumnikeza okungaphezulu kwalokuyise ayengamnikeza kona uNkulunkulu uthembisa ukumnikeza elegacy engaphezulu kwale uyise engamnikeza yona uNkulunkulu uthembisa ukumnikeza igama elingaphezulu kwaleli uyise amnikeza lona yingakho uNkulunkulu athuma esemetha uthi yebo njengamanje nguAbraham kodwa ngiyakuthi wena nguAbraham ngoba uyoba nguyise wezizwe eziningi ngamanye amazwi ngikunikeza igama elingaphezulu kwegama uyihlo akunikeze lona akulona nje kuphela ibizo negama amnikeza lona kodwa umnikeza a new inheritance uyise ayengeke amnikeze yona umnikeza a new heritage uyise ayengemnikeze yona umnikeza a new legacy uyise nanoma ngabe wayecebe kangakanani ayengeke amnikeza yona sila namhlanje ngoba uNkulunkulu usinikeze okungaphezulu kwaloko abazali bethu abangasinikeza kona emagameni abasetha wona emfundisweni abasifundisa zona endleleni abasikhulise basibeke kuyo kodwa kuthi uma uNkulunkulu esengenelelile wasithenga wasithatha wasenza saba ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe asenze sayikho nasibiza ngakho nasibeke kukho kungaphezulu kwalokho abazali bethu abangasinikeza kona ngamangala uma kungakhona umuntu ongabanjwa abanjwe ekholweni nasekuthandeni uNkulunkulu abanjwe ngabazali bakhe ngingamangala uma kungakhona umuntu ongabanjwa ngabazali bakhe uma uNkulunkulu esebonakele empilweni yakho uhlubuka abazali bakho uma bengazange bayizwe lento izwayo bengazange bayibone lento oyibonile kwabanjalo kumqalisi wahlubuka umzali wakhe engamphiki ukuthi ungumzali wakhe kodwa kwathi uma uNkulunkulu esemnikeza igama elisha emnikeza ifa elisha emnikeza ubuzwe obusha engasasesiye umzulu kodwa eyikholwa engokaNkulunkulu esengumuntu wasemazulwini wahlubuka kumzali wakhe ngoba kungenzeka ukuthi kwenye inkathi umzali wakho akubuyisele emuva kungenzeka ukuthi umuntu okuzalayo akubambe entweni uNkulunkulu afuna ukukukhulula kuyo either akubambe ngeinkolelo zakhe nakubonayo yena okokunye akubambe ngenkolo yakhe ngoba inenkolo yena encane ebese kubamba enkolweni yakhe ebekholwa kodwa ngoba engakambulelwa wena la ukhona nala kumele uye khona ukuthula ebandleni elingcwele ukuthula ebandleni elingcwele kumele sikhulekele ukuthi abazali bethu bangasibambi bangasinqundi bangasinquma amaphiko ukuthi singayi la okumele sifike khona bengibona a short clip a couple of days ago a couple of maybe weeks ago yomuntu omusha ethi ngibonga umama wami engathi uma ngithi kuye ngiyahamba ngiya ezweni angalazi nangakaze aye kulo akasonga ukuthi hayi ungahambi kodwa wathi kimi ungithinta uma usufika ungitshela ukuthi uhambe kahle sibonga abazali
okwathi uma sikhetha ukhetha indlela abangayazi, njengoba namhlanje sibonga ngabantwana uNkulunkulu abaphakamisayo abenza izinto ezingaphezulu kwalezo zabazali ababebafundise zona, abangashonga ukuthi ungakwenzi ukuthi, kodwa okwathi uma uNkulunkulu ebabonisa bathi uhambe ungithinta umusa ufika. Ukuthula ebandleni elingcwele. Masimbonge uNkulunkulu. Sibonge uNkulunkulu osihole saze sala. Namhlanje uma ngiqhathanisa kungesikho kuba siyazi the dynamics, kodwa uma ngiqhathanisa insizwa ezala umqalisi uNofayindlala, uma ngiqhathanisa ukuthi uma sizwa ukuthi ebambelele kangakanani ezintweni zosiko lwakubo nasezintweni zemfundiso zakubo nobukhosi ayekhonza ngaphansi kwabo, ebese ngiqhathanisa intombi emzalayo uMaZulu, kuthiwa uma kuthinta umlando walenkonzo kuthiwa njengoba sishaya amaculo uma sihlabelela ezinye ihlabelelo, kwasuka ngayo lentombi okwathi uma izwa ihlabelelo ezintsha ezihlatshelelwa ngomoya oyingcwele uNkulunkulu ayinikeze indodana yayo, yezwa ngaphakathi njengoba kwezwa uMiriam uma uNkulunkulu ewelisa uIsrayeli enza umsebenzi omkhulu ngomfowabo, kwavuka ihubelisha ngaphakathi kwakhe wahlabelelela uIsrayeli. Kuthiwa lentombi yakwaZulu yasaya izandla uma izwa lezi ihlabelo ngoba zivuma ngaphakathi kuyo, yathi ngiyayizwa lento uNkulunkulu ayibeke kuwe, nanoma kungesiyo le ngikufundise yona nengikukhulise ngayo nesikhulise ngayo ngoyihle, kodwa ngiyayizwa. Thula bayingcwele. Akubona bonke abakholwayo nabaqondayo emzini wakubo nasehlotsheni, akubona bonke abakholwayo nabaqondayo ukuthi uNkulunkulu wenzani ngaye, kodwa laba abambonayo qala uNkulunkulu akwazi ukuthenga kubona ukuthi ayi noma ningayiqondi lento kodwa ilandeleni, khona ukuba ulandele into ungayiqondi, kodwa uma kuumoya kaNkulunkulu athi uNkulunkulu landela landela izokhanya. uJesu ma ebiza lamadoda oqala wabiza ukuba athi ngilandeleni ngiyonenza nibe ngabadobi babantu, babengazi nokuthi ukhuluma ngani, abanye babengazi nokwazi ngaye ngoba kwakungakenzeki lutho, kodwa khona lento eyakhanya kubona ukuthi ake simlandele ke sibone. Ukuthula bayingcwele. Wenye inkathi you just need to give God a chance. Just need to give God a chance. Ungazi ukuthi kuzokwenzekani, ungazi njengoba sila namhlanje uNkulunkulu athi uma engimisa nalandela, nani ngazi ukuthi kuzokwenzekani, nani ngazi ukuthi kusho ukuthi kodwa ikhona lento eyakhanya kinina nasemehlweni enu ukuthi let us take a chance. Uma uNkulunkulu ethathe ichance ngaye kubonakala ukuthi uNkulunkulu, ngoba kumele kubonakale ukuthi uNkulunkulu, kuzwakale ekhulumeni ukuthi uNkulunkulu. Let us take a chance ukuthi ekhambeni kwendlela ebese qala kukhanya, ebese qala kukhanya ukuthi naku uNkulunkulu abekwenza. Bonke bayojabula ekupheleleni kwami, bonke bayojabula ekupheleleni kwami. Wow.
ngikholwa ngikufanisa nomuntu othi fika euniversity ngiyalinganisa ngeuniversity kungenzeka kuse university kungenzeka ukuthi kusenkonzweni uhlangane nensizwa eniseklasini nayo doing the same course okanye same faculty or whatever nihlangana nje randomly ebese nje nibolekana incwadi lo muntu ukhohlwe incwadi yakhe noma akakayithengi ayiboleke kuwena awu niyabona kusekhamba insuku senjintshana nama notes it is all innocent duku ebese yashintsha indaba hayi khona into ayithandayo ngawe ngikhuluma ngezinto ezingcwele hayi ngezinto ezingekho ngcwele kodwa ngiqonda ukuthi uma iqala le ndaba iqala ungazi ukuthi lento izoholelaphi noma nikhona la enkonzweni lo muntu nicula nayo lapha kwi worship team noma ekhwayeni noma lo muntu uyamazi ukuthi ukhonza kweliphi igatsha wenzani niyaseva naye into enze enkonzo uyithuke nje usebenza kanye naye nje ubekwa kanye naye thiwe hayi ake ninahambe niyolontsha i Founders Cup angiprofeti ngiyakhuluma ngiyalinganisa angiprofeti ngaze cabanga ukuthi prophet you know uyithole nje ukuleyo nto duku hawu indaba isiyashintsha hawu naku sekufunwa i-address yakho hayibo naku ufika umyalezo awuyazi ukuthi yapi lento you are taking a chance kumuntu ongamazi nongazi ukuthi uzohamba nawe akubekephi omunye umuntu ngenzeka ukuthi usane experience yokuthi ngike nganikeza umuntu ichance wangishiya endleleni kodwa khona lo yedwa ngelinye ilanga olethwa uNkulunkulu endleleni yakho okumele umethembe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi sikudingayo uyakwazi futhi asibekele kona yabakhona abantu abalethwa uSathane ukuzosiphambanisa endleleni nabangabakhohlisi ebese kuba khona lo yedwa akanabala elihlukile akanambhalo obhaliwe ukuthi mina ngihlukile kodwa wehlukile yena udinga wena ngaphakathi kwakho ekwazini kwakho nasekukholweni kwakho nasekukhuleni kweni kwakho ukuthi umbone ukuthi hayi wehlukile ke lo akafani nalabo abanye ngeke ngahlangana nabo akafani nalabo abanye ngibathe hey awungiyeke wena nangapha abakhona abaloku beza bedlisa satshanyana kuwena abaloku bethi hayi abakwenzela ukuthi abavele babe nice nje abathi abahleka amajoke akho noma angahlekisi kube khona lo ongahleki ijoke okubuka emehlweni nakubuke akintimidate uzwe na uvevezela ukuthi hayi umuntu onjani ke lo ibisiba khona lethi akubuyele kuye kumele kuso ngaphakathi kwenu ukuthi hayi ngihlangene nengakaze ngihlangane naye awumazi ukuthi yokuthatha akubekephi kodwa kumele kube khona into ngaphakathi kwakho ethi I am willing to give this one an opportunity I am willing to give this one a chance eke ngihamba naye ngibona ukuthi inkosi zosifikisaphi namhlanje abantu bahambe bafika la lithi hubo bonke bayojabula ekupheleleni kwami othi uma ubheka nawe emuva ukuthi yazi ngangacabanga ukuthi sizohamba sifike la kodwa sesila namhla sesila ngangazi mhla sihlangana ungiboleka incwadi ukuthi kanti indaba yethu izohamba izifike la ngithi sizobonga uNkulunkulu ngoba esiphe lo moya woqonda ukuba sike simnikeze ithuba uJesu ekhathini la sasingazi khona ukuthi kuyohamba khambe kufikephi kodwa kwathi uma evela ngendlela avela ngayo ezimpilweni zethu njengoba sila namhlanje kwakhona into eshoyo ukuthi ayake unginikeze ithuba samnikeza ithuba sizobonga uNkulunkulu ekuthe samnikeza ithuba wakuphatha ukuphila kwethu nokukholwa kwethu ngobunono sizokhuleka sizobonga sizophakamisa sizodumisa uNkulunkulu olinono yini ngithi uyinono umuntu oyidlapha umuntu ongayiqedi into ayiqalile idlapha lelo uma ukhuliswe intombi
omama abakhuthele nabathanda inhlanzeko ukutshela kahle uma ubamba lapha ubambe lapha hayi unobunuku noma uyapheka uma ukhuliswe intombi eyinono ikufundisa ukuthi wash as you go or clean as you go uthi uqeda ukupheka ungakaphaka kube sekuclean ekitchen ngoba usuyiqedile into ubuyenza yonke into ihlanzekile inobunono ebese ithi mayiphela iphele kahle. Hallelujah. Osukwini lakusasa siyoqeda ezinye indaba siyoyiqeda kahle ngoba into oyiqalile kumele iphele kahle. Sizoba uNkulunkulu oyinono ngoba akasithathanga nabazali bethu akabathathanga. Hayi kuthula abayingcwele ukuthula abazalwane kumele uma ngimela ngimbongele ukhokho wami ngimbongele ukuthi lo uNkulunkulu amkhetha akhetha ukuthi abheje kuyena amnikeze ichance asiye usiko lwakubo akamenzelanga phansi. uNkulunkulu akamshiyanga endleleni kodwa uNkulunkulu wamenzela kahle ezintweni zonke nobunzima bonke adlule kubo nomndeni wakhe nabantu bakhe kodwa uNkulunkulu wenza ukulunga nobunono wayiqeda indaba kahle. Athi uNkulunkulu mayibiza uJoshua ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayibona inhliziyo kaJoshua ukuthi akukhona ukusaba lapha kulensizwe nokungathembi ukuthi hayi Joshua qina ungasabi ngiyoba nawe njengoba nganginayo ingceke yami uMoses. Ngamanye amazwi kuzobenza ubunono empilweni yakho njengoba ngabenza ubunono kuMoses. It wasn't easy, it wasn't smooth ukuhamba kwakhe kodwa ngangiyinono ngacophelela indlela engiphatha ngayo ukuphila kwakhe kwaze kwaba sekugcineni. Sila namhlanje kuusuku lwesabatha sizokhonza uNkulunkulu othe uma iqala indalo ngosuku lokuqala ethi makube khona ukhanya. Ngithi uma kwakungenzeka ukuba kwakukhona abantu abafana nangathi nabacabanga njengathi babe ngathi uma bebuka yonke into eyenzayo as it unfolds bangazi ukuthi kwenzekani nokuthi yapi lento eyenziwa uNkulunkulu. Ukuthula yabona khona abazali kangibuka an interview kamama ozala the DJ Black Coffee ngibuka interview kamama nomunye umama bekhuluma ngabantwana babo and their success bekhuluma about the fact that uthi umntwana mayiqala kwenye inkathi you don't understand ukuthi lento ayifunayo iyini nokuthi yapi kodwa kuba khona into ethile ngaphakathi kwakho lo mama mayikhuluma athi ngabona ukuthi lento engathi khona lento kwathi uma sekufika isikhathi sokuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani uNkosinathi uthi wa decide ukuthi applyele enye program. I think it was arts enye program university wanginika amaform ukuthi ngimhambisele uthi ngoba ngase ngibonile ukuthi yini ayifunayo ngaphezulu kwaloko ngase ngibonile ukuthi yini ubizo lwakhe uthi angizange ngihambise application form le kodwa ngathatha ngaya euniversity eTechnikon Natal uthi ngaya kumuntu engimaziyo ngathi ngiyacela yenzela mina ngicela ukuthi ingane yami ithathwe kule program yo music ngoba ngiyamazi ukuthi yini ayithandayo whatever happens ngicela ukuthi nimfake la kwi program yo music. Uthi emva kwesikhathi kwathi uma sekufika incwadi confirm ukuthi uthathiwe uthi wamangala ngoba kwakungeyona i-first choice yakhe le i-first choice yakhe kwakuyile art le ayi-applyele akayitholanga impendulo wathola kule abengabhekile ukuthi uzoyithola. Uthi later uma ebuza uma wakho ukuthi kwenzeke kanjani uthi mama no because I knew ukuthi that is not your path, this is your path. Ukuthule ebandleni elingcwele ukuthule ebandleni elingcwele ngithi uNkulunkulu ma eyiqala lento edala izulu nomhlaba enza uday 1 uday 2 uday 3 umuntu uma kwakukhona umuntu asingekho kodwa kube wayekhona umuntu ofana nathi ocabanga njengathi obona njengathi wayengeka understand ukuthi kwenzekani ke manje yini ke lenzekayo yini levelayo lapha what is this all about kodwa uNkulunkulu athi umbhalo wazi isiphetho kwaseqaleni.
he knew exactly what he was doing. And so day 1, not day 2, not day 3, not day 4, ukwenza konke ngobunono. Uthi uma ezofika ku day 6 ekuphelelisa konke. Uthi ke umbhalo uma ufika ku day 7 njalo kwaphelela izulu nomhlaba, kwapheleliswa konke. And suddenly the picture was complete ukuthi uNkulunkulu kanti ubenzani. Uma uNkulunkulu ekwazi ukwenza njalo emvelweni nasendalweni, I want to charge you namhlanje ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu knows what he's doing in your life. uNkulunkulu ukwazi konke akwenzayo empilweni yakho. uNkulunkulu ukwazi konke kusukela ku day 1 eqala ekwenza. Ya khona izinto eziqala kancane nicabanga ukuthi hayi sisengayicontroller. Ngicabanga ukuthi hayi sisengahamba ngalendlela esibona ngayo, kodwa uyibone iphume esandleni sakho. Thula bayingcwele. Thula bayingcwele. Sikhona ezinye izinto ezihlwithwayo esandleni sethu, kodwa zikhona lezi uNkulunkulu ayimonyula kancane. Alo ayimonyula kancane ubone na ukuthi yazi ke manje I am losing control. This is not how I had imagined my life. This is not what I had planned. This is not where I thought I would be by now. Whether you are seeing it positively or negatively, whatever is happening, and let us not judge it. Kodwa lokhu uNkulunkulu akwenzayo ukubona kulokhu kushintsha ku-evolve. Uma umethemba uNkulunkulu yazi ukuthi uyakwazi akwenzayo. Ngobunono bakhe uzoyiqeda leyo ndaba ngelanga azoyiqeda ngalo. Uma Philippians 1 ku verse 6. Ngiqale ku verse 5 uthi uPaul uma eloba lencwadi uthi ngiyabonga ku verse 5. Ngiyabonga ukulihlanganyela kwenu ivangeli. Ngiyabonga ukulihlanganyela kwenu ivangeli. Thank you for your partnership evangelini ilokhu lafikayo kuze kube manje. Kunabantu thula. Kunabantu who know how to partner from the beginning. Kunabantu abaphiwa uNkulunkulu isipho. Uma sihlezi la silalela abantu bekhuluma abafundile naba successful ngendlela ezihlukene baye bakhulume ukuthi yazi kukhona umama othile noma umzali othile owathi uma engibheka kwakhona into ethile ayibonayo kumina wakholwa ikusasa lami mina ngingakaliboni ikusasa lami. And this person placed a seed in my life. Lo muntu wangitshela ukuthi noma yini oyidingayo empilweni yakho talk to me. You know, I stand here as one of those people ngoba uma kwakungesiye insizwa uma ngizokhuluma ngobuntu hayi ngokobunkonzo nobobuholi. Uma umkhulu ozala insizwe engizalayo wakhetha ukuthi athi ayi mina ngibakhulisile abazali benu sekumele bona bayibonele bakhulisa banenze njani. Uma umzali wakho enje hamba kuma wakho abone nami wayesemdala hayi lokho ukuthi hayi useyaguga wayesemdala, kodwa kukhona into ayibona wathi mayibona esebona naye insuku zakhe iphela wafisa ukuthi angayishiyi engayenzelanga ubunono. Ukhona umuntu obona into empilweni yakho and partner with you engakaboni ukuthi kuyokwenzeka njani. Athe emoyeni wakhe uma ekhuleka silent prayers athi uzungangijabhisi ungangiphoqi, kodwa abe enethemba lokuthi lento ayibonile iyona ezoqinisekisa ukuthi ngeke uzuphoxe. Paul ubonga labo bantu abanjalo, ubonga abantu who partnered with him bungakabibikho ubufakazi bokuthi uNkulunkulu umbizile kuseyizwe nje besamgabaza kwathi uma efika eJerusalem ekhuluma ukuthi uNkulunkulu ubonakele yena kuthiwa bamxwaya ngoba he's got a track record engenhle. And you know kukhona indawo ifikayo la abantu basebefike khona ngiyakholwa abapostoli basebefike endaweni yokuthi ayi singawubamba lo msebenzi wonke siye siuqede sodwa.
uJesu usile singabapostoli, so lo omunye ofunekayo ke owani, ngoba uJesu wakhetha abawu-12. Uthi kwenze njani? Ngiyabona kwakhona mhlawumbe amakhwehla amadala phakathi kwabapostoli nabafundi abanye ababengasezwana kahle endlebeni, bathi uthini? Uthi kwenze njani? eDamascus, eDamaseko kwenzekeni? Inkosi hayi ayishongo lutho kuthina ngayo. Awu akashongo lutho uJesu ngoPaul. Angathi iprofeti ikhona wayengakhuluma ukuthi ayikhona enye insizwa eyofika, akashongo lutho ngoPaul. Manje uma befika laba bethi uthini nalo uBarnaba uthi benaye uzwile? Hayi athi amazulu imbudane leyo ashayishwa apha amakhehla athi ayasamenzi yophuza thina yeke lento uyabheda lo. Kodwa kukhona abantu mabezwa bathi simbonile uJesu, siwazwile amandla akhe, sikuzwile nakukhulumile nokungaphezulu kwaloko akukhulumile. Ake simnikeze ithuba. Uthi ngiyanibonga ngokuhlanganyela kanye nami evangelini kusukela lisuka phansi uthi kuze kube imanje. Khona abantu endleleni abaqala kanye nawe bahambe endleleni uthi uma seyishona ngapha ishona ngapha izinto uNkulunkulu eloke emafema uPaul, kodwa kubonakala ukuthi uthwele ubunzima, bamshiya abanye abantu phakathi endleleni ngoba bengayiboni kwaba wathi kwakumele sibone eqaleni ukuthi hayi lo uyabheda lo, ayikho lento yakhe. Uthi uPaul kodwa ngiyabonga nina nahlanganyela nami eqaleni, angigcinanga eqaleni kwaze kwasekugcineni kuze kube imanje nisahlanganyele kanye nami ukuthula ebandleni elingcwele. Uthi nginethemba ke lokuthi osewuqalile umsebenzi olungile kini uyakufeza uze kufike usuku luka Jesu Kristu. I am confident, nginethemba, and beyond just hope, uthi I am confident, I am sure. Yini emenza abe confident uPaul ngoba uyamazi uNkulunkulu. Uthi njengoba lo uNkulunkulu waqala wadala izulu nomhlaba, wakuphelelisa konke ayekwenzile ngosuku lwesikhombisa. I am confident ukuthi lokho aqalile okuhle. Khuluma ngomsebenzi omuhle uNkulunkulu awenze empilweni zabantu. Lokho kuhle uNkulunkulu aqalile uthi uyoqhubeka akufeze kuze kube usuku lolo lokubuya kuka Jesu Kristu. Sikhonza uNkulunkulu onobunono noyinono ongasiye endleleni. Uthi umcotsho uma ekhuluma evula inkonzo uthinta indaba kaJosepha ukuthi uNkulunkulu wathembisa kuAbraham. uNkulunkulu uma ethembisa akambuli, akukho la embula khona yonke into ukuthi koba njani. Kubantu bonke uNkulunkulu ababiza akabatsheli istory sonke. Uma uNkulunkulu wayesitshela istory sonke, ngicabanga ukuthi abaningi bethu ngabe sabaleka sashiya isithunzi ngemuva. Ngisho nasemendweni wakho ushadile ukuba uNkulunkulu wakuvezela yonke into, the ins and out of every single day and every season that you are going to go through with your partner. Ngicabanga ukuthi abaningi ngabe bathi no thank you, try next door. Kodwa uNkulunkulu told them a good story. But hayi kuzoba kuhle. Hayi kuzoba kuhle, bathina abantu bathi hayi ayinabungozi lento. That's what he said, ayinabungozi, thatha lento ayinabungozi. Lapha ingozi ingakanani? Lapha ingozi ingakanani? Hallelujah. 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 Inzima lendlela inameva
iyahlaba inzima lendlela iyameva iyahlaba ukube wayekhombisa ameva ungaze ucabanga noma kuthiwa inzima inameva ucabanga ukuthi ameva afana nawo abanye abantu ngibambele uRomans 8 uma ungacabanga ukuthi lawo meva afana nawo abanye abantu ungacabanga ukuthi hayi okusho ukuthi mhlawumbe ngizokwazi ukwakhona ngalendlela akekho ongakutshela ukuthi lawo meva azoba njani ngoba ameva aqondene nendlela yakho wedwa angaqondene nendlela yomunye umuntu Romans 11 rather angaqondene nendlela uNkulunkulu ayenze ngayo kwabanye abantu ngithi ke uthi umgcothu uma evula uthi uNkulunkulu wakhuluma ngoAbraham ukuthi ngiyokunikeza inzalo yakho ngiyoyinikeza ifa elisha ngiyoba uNkulunkulu wayo bona babe ngabantwana bami uthi uma sekufika isikhathi sokuthi igcwaliseke lezo zinto kwavele kwenzeka into ekade engabhekekile angayishonga uNkulunkulu ukuthi izokwenzeka kwachitheka bugayiwe yini manje lesiyenzeka yini lesiyenzeka manje abantwana bakaIsrael uyise uIsrael sebelwa bodwa ukuthula kwabayingcwele ukuthula kwabayingcwele enqale la ibalulekile le ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu uma ebusisa ngeke ngakusho lokhu ngaphambili ngiyakuphinda uNkulunkulu uma ebusisa yebo usibusisa sonke kodwa kukhona okumele kuvele ngayo isibusiso ukuze kubonakala uNkulunkulu uyasibusisa sonke kodwa kumele kube khona loyo okuvela ngaye isibusiso sikubona kubantwana baka Adam uthi umbhalo uAbela noCain they were brothers kwathi uma uNkulunkulu beletha umnikelo kuye kwavela ukuthi uNkulunkulu uyamvuna uAbela kwasukumona kumfwabo kunokuthi athi awu nangu sengazi ukuthi uthole umusa kuNkulunkulu there is favor ebese encela kuye encika kuye ebese behambisa umkhuleko ophelele nomnikelo owodwa ophelele kuNkulunkulu kwavuka umona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu amkele lo mina angangamkeli iBhayibheli lisifundisa ukuthi the very first murder case esifunda ngayo embhalweni number 1 it was within the family and number 2 it came out of jealousy and it's lo mbhalo usifundisa ukuthi umona and jealousy it will lead to murder it will lead to killing uma umuntu engayihloli inhliziyo yakhe ayinqande inhliziyo yakhe ngoba kunabantu emindenini abangaqondi ukuthi umfowethu sizalwa inhlamvu eyodwa na uNkulunkulu wenze kahle empilweni yakho and I am blessed to be associated with you bathi abafowabo baka Joseph uma bebona ukuthi uyathandwa ekhaya noNkulunkulu eqale sevela bathi ucabanga ukuthi lo singakhothamela yena babheka ukuthi sengazi ukuthi usufuna babeze icashalala zakho ngoba uNkulunkulu uyaqhubeka uyakwenzela kahle ebese kuba sengathi ufuna kanti awufuni lokho uma uNkulunkulu ekubusisile ufuna ukuthi wonke umuntu asimame ufuna ukuthi wonke umuntu asimame kodwa ngithe mangikhuleka ngivula la ngithi ngikhuleka ukuthi Nkosi wena awuboni njengokubona kwabantu awukhethi njengokukhetha kwabantu ukhetha la abantu bengabhekile khona lo muntu uNkulunkulu ambusisile akazange aphakamisa isandla athi Nkosi busisa mina ubayeke laba uNkulunkulu okhethayo ukuthi nihlezi niwu4 lapha ningaba niyinsizwa zendoda eyodwa ngifuna lo phakathi nendawo akhonta yenzile akhonta ishilo akukho mkhuba wenzile uNkulunkulu it just fell on that person nokumele nayo uma ehlakaniphile athi senze njani ke manje
ukuthi sonke siphile ngalokho uNkulunkulu asenzele kona. Kodwa kube khona yabona noma ungenzani kube khona abafuna ukuthi cha asifuni nalokho ukuthi usihlephulele, sifuna lokho kwakho. Ya sifuna lokho akubeke kuwe. Kuthiwa kwasukumona umadodana kaIsrael aphendukela uJoseph umfowabo omncane ukuthi kungani ubaba ethanda wena ekhethe wena aza kunikeza isambatho sikhona. Hayi ukuthi abantu ababone ukuthi uNkulunkulu ukhethile, bayabona. Kwenye inkathi rejection doesn't come because people don't see ukuthi uNkulunkulu ukhethile, bayabona. But they have a problem with the fact ukuthi why you. Kukhona abantu abangancama ukuthi sihlupheke sonke kunokuthi siphile ngawe. Ngono sihlupheke yabona si right uma siphansi sonke. Ya ngono sidakwe sonke. Sibe izinto ezilala phansi sonke ya. Siyalingana ke lapho. Kodwa wena uma uzoba sober sidakiwe thina. Ufike wena ugqoke kahle uhamba kahle ngemoto enhle ucabanga ukuthi yini usuyibona ukuthi usungcono kunathi wena. So ngithi bayabona uNkulunkulu akwenza empilweni yakho, and the rejection is not because abakuboni, but it is because they wish it was on them, not on you. But uNkulunkulu okubeka empilweni yakho kuthiwa bamkhaphela uJoseph. Bamkhaphela uJosepha bathengisa ngaye benza konke as we know embhalweni. Uthi umgcotsho uma ekhuluma uthi kwathi uma kusondela isikhathi ngoba uNkulunkulu wayibonakalisa ngoJoseph ukuthi uNkulunkulu umkhethile noma esephakathi eGibhithe uNkulunkulu wayibonakalisa ukuthi umkhethile. Kuthiwa kwavuka inkosi engazilutho ngehistory yakhe. Ngamanye amazwi kwakusengathi uJoseph kumele aqale phansi aziprove ukuthi ungubani. Kwathi uma lenkosi ibona ukuthi aba-Israel banamandla bayanda uthi kwaba khona a threat ukuthi ayi esengazi ukuthi bazosuka bese besiphatha babe ngaphezulu kwethu ngasibacindezele. Uthi uma uyifunda leyo ncwadi kuExodus 1 ithi kodwa kwathi bebahlupha kakhulu babusiswa kakhulu. Bathi uma bebacindezela kakhulu bebahlupha kakhulu bona uNkulunkulu waqhubeka kakhulu ebabusisa kakhulu despite the situation ababengaphansi kwayo. Ukuthula ebandleni elingcwele, ukuthula kubazalwane. Noma izinto zingesizo lokhu ubucabanga ukuthi zizoba yikho, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu okhonza kuye, uNkulunkulu okubizile uyinono. Nesimo sakhe esingesihle usiphatha ngobunono. uNkulunkulu bese Gibhithe eyisigqila uJosepha, kodwa uNkulunkulu waqhubeka wamphatha ngobunono. Yini emphethe ngobunono? Ingoba ugcobo lwakhe nesethembiso sakhe qobo lwakhe uNkulunkulu anganakuphenduka kuso sikuye. Ngakhe uphethe isithembiso sakhe nezwi lakhe ngobunono. Uma uSathane efuna ukuhlakaza uthi umbhali sitha esizele uweba nokubhidliza uthatha izinto kaNkulunkulu engcwele ubone la uzubone khona ukuthi uSathane ke lo uthi uma eyithatha lento kaNkulunkulu ayihlikize ngoba efuna ukubeka iblueprint yakhe, efuna ukususa okukaNkulunkulu. Bathi abantu yaze yonakala into enhle ayihlikize kodwa uNkulunkulu uma ebuthwa kwakhe ubutha ngobunono, because it is his word, izwi lakhe. Yebo, Romans 8:11 verse 8. Ncwadi yabaseRoma chapter 11 verse 8. 28 rather. 28. Yeah. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu. Yeah. Kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yoyise babo. Yeah. Ngokuba ukupha nokubiza kukaNkulunkulu kungena kuguquka. Ngicela uphinde.
leyo verse. ngokuba ukupha nokubiza kukaNkuluNkulu kungena kuguquka. Uthi uma uPaul ukhuluma ngaba-Israel. Uthi as far as the gospel is concerned, uma kuza ngokwevangeli bayizitha. Hallelujah. Hallelujah. As far as the gospel, in other words, as far as the new covenant is concerned, bayizitha. As far as Christ is concerned, bayizitha. Yini bayizitha ngoba abazange balamkele ivangeli kaJesu Kristu. Abazange bakhanyelwe indodana kaNkuluNkulu ezele ukuzogcwalisa isethembiso uNkulunkulu asenze kuAbraham. Uthi ngalokho bayizitha zevangeli, bayizitha ngenxa yenu. Ngamanye amazwi kwenzelwa ukuba nisindiswe. Khuluma kwabezizwe. Uthi kodwa as far as election is concerned, uma kuya ngokukhethwa, uthi as far as that is concerned, they are loved, bayithandwa, on account of their patriarchs, ngenxa yokhokho babo. Akungebe kungenxa yokhokho, kodwa kungenxa yesethembiso esikokhokho. Athi umbhalo isivumelwano somuntu sinamandla kakhulu uma engesekho kunoma esekhona. Ngakho uNkulunkulu owathembisa kokhokho babo, uNkulunkulu owathembisa kuAbraham kuthi noma bephenduka beba yizitha zomsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngoba they did not understand the end from the beginning. They did not understand the unfolding ukuthi kwenzeka kanjani manje ngoba laba abasiyona ingxenye lo uNkulunkulu ayikuthembisa. They did not know ukuthi uNkulunkulu wayehlosene eqaleni. Uma sebona sekwenzeka lokho abebekade bengakubhekile abangatshelwanga ngakho like akuseyiyo indlela yokhokho bethu le. Uthi umbhalo noma sithi isisho sethu masikhuma sithi uNkulunkulu noma uJesu wahamba ethembise izizwe ezingesiyona inzalo kaAbraham. Kwabadidi abanye ukuthi ukhuluma kanjani ngalabantu ngoba uNkulunkulu wasahlukanisa thina baphenduka baba yizitha zokukhanya. Thula bazalwane. Watch out. Ungaphenduka ubusuba yisitha sento ongayi understand. Ngoba uNkulunkulu mhlawumbe kwaleso sikhashana engakwambulelanga ukuthi yini aseyenza manje ebese uphenduka kuba yisitha saleyo nto kube kungeka uNkulunkulu. Kodwa ngoba awu understand ukuthi iza kanjani uNkulunkulu uhamba kanjani ebese uphenduka uba yisitha sayo. Kuhle umuntu ma engayiqondi into uNkulunkulu ayenzayo njengoAbrahama uma ehamba noIsaka uthi uNkulunkulu yazi. uNkulunkulu yazi. Uthi laba baphenduka they became active, they became activists. Khona abantu ukuthi uma bengaqondi ukuthi uNkulunkulu wenzani they become activists against the plan of God and the work of God. But their activism is ngoba they don't understand. Hayi nje empilweni zabanye abantu nase empilweni zethu. Khona into uNkulunkulu akayenza empilweni yakho uphenduka uproteste. Ulwe wena uproteste uze ube there's something I'm looking for. Kodwa ube nesibibithwane ukhala ngoba you are protesting over a particular situation uNkulunkulu ayenza empilweni yakho because you don't understand how this is unfolding and how this could be the plan of God. To Paul, they are enemies when it comes to that. But when it comes to the election, they are loved on account of the promise that was on their patriarchs. Utuma iqhubeka uthi ngoba izipho zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe kungeguqukwe. Thezolo mangikhuluma ngogcobo ukuthi ugcobo lukaNkulunkulu alinakuguqulwa. Uthi Paul uma ekhuluma uthi the gifts of God and his call on his people are irrevocable. Uma ke ngithi izwi
phakathi kweviki ngithi izwi kaNkulunkulu lesiprofetho ulinga umthetho. Izwi kaNkulunkulu lesiprofetho liyisivumelwano, a covenant uNkulunkulu qobo lwakhe angaguquki kuye. Simbona la kuba Israel uma ethi nanoma sebephenduke kangakana kodwa mina nginakuguquka. Kulokho engikushilo ngikushilo. Sengamane kuthule kube khona isizukulwane esithulayo kungaveli imisebenzi kaNkulunkulu. Bacabanga abantu ukuthi sekufila kusekho lutho. Kodwa kube kukhona. uNkulunkulu for the sake of justice uthi sengamane ngeqe isizukulwane. For the sake of justice, for them to bear the consequences besaphila, I will skip a generation. Kodwa the gift is still alive. Uthe eqala wathi izwi lami alibuyele emuva lingawufezanga umsebenzi eliuzele. And therefore lokhu uNkulunkulu afuna ukuba kwenzeke angeke abuyele emuva kungakenzeki. Lokhu uNkulunkulu afuna ukuba kufezeke angeke izwi libuyele emuva kungakafezeki. Lokhu uNkulunkulu afuna kwenzeke empilweni yakho uma izwi anginike lona nesivule ngalo lithi kwakungenzeke ukuba kufa noma ithuna limgcine kulo. It was impossible for death to hold him back. Ingoba ukhona izinto okumele igcwaliseke. Ithuna, it was just a passage. Ukhona izinto okumele igcwaliseke ezingeke zigcwaliseke uma engavuka ekufeni. So resurrection was non-negotiable. Sunday was scheduled. Sukela mhlaba usekelwa, it was pre-scheduled. Lezo zinto yabona khona izinto ezischedulwayo kuthiwa ngeke it cannot be shifted noma ngenzekani. This appointment cannot be moved. The resurrection Sunday was scheduled from the very beginning, and it was never going to be a Monday or a Tuesday or a Friday. It had to be that Sunday ngoba kwasekelwa kwaseqaleni kuba ngalolu suku uyakuvuka. Uthi uJesu akusikho kwenu ukwazi ikhathi nemzuzu uma abafundi bebuza bethi Nkosi usho ukuthi usiyawubuyisela yini umbuso kwaIsrael emva kwento zonke usho ukuthi usiyabuyela yini umbuso kwaIsrael. Ngamanye amazwi, are they still loved and will they still have favor? Uthi uJesu akusikho kwenu ukwazi ikhathi nemizuzu uNkulunkulu Baba azimisile. Siphakathi kwalomhlangano size ukuzobonga, size ukuzokhuleka, size ukuzodumisa. Kungenzeka ukuthi kokunye kwena things have been quiet. Lezi zinto uma zithulile kuhambe kube sengazuthi uNkulunkulu othembisile empilweni yakho ngokhokho bakho ngogogo bakho ngebandla ngabaprofeti nangezo lamukelayo njalo uma sifundisa engathi uNkulunkulu lokakushilo ngeke kwenzeke. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe uze phakathi kwalomhlangano ucabanga ukuthi hayi ingabe uNkulunkulu sengikhohliwe yini. As we conclude lo mhlangano, I want you to know ukuthi uNkulunkulu akakhohliwe. Akakhohliwe. Even when it looks like he may have forgotten, akakhohliwe. It is impossible ukuthi angakhohlwa. Ngoba uNkulunkulu akakhohlwa izwi lakhe. It is engraved njalo uma ekubheka. Njalo uma ekubheka kubona ubona izwi alishilo. Okumele ligcwaliseke, but there is a scheduled day. Kunelanga uNkulunkulu alibisile alibekile. Ngeyithembiso kunelanga uNkulunkulu alischedulile alimisile alibekile eliyogcwaliseka ngalo. Kuthi uma ligcwaliseka kungabikho umuntu omunye obuyabuza ukuthi kwake kwenzekani. Ababecabanga ukuthi ngeke kusenzeka babala izinto ukuthi kwake kwenzeke ukuthi kwake kwaphela kwake kwaba nje. Kodwa ngamhla uNkulunkulu ebonakala kuvela ephelelisa njoba lithi leli hubo bonke bayojabula ekupheleleni kwami. Zonke izizwe
yonke imindeni yezizwe iyongibonga abantu bangabe besakhumbula nokuthi kwake kwenzekani kwake kwangababikho kwakhona ngoba uNkulunkulu lokho esekushilo sekwenzeka empilweni yakho. uNkulunkulu linono, uNkulunkulu linono. He takes care of his word. Izipho ayibeke phezulu kwempilo yakho, nobizo alibeke phezulu kwempilo yakho, izithembiso ayibeke phezulu kwempilo yakho naphezulu kwendlu yakho nakubantwana bakho. Uthi mawubheka ubone sengathi kuyaphela kubantwana bakho, ubone ngathi kuyaphela kubantwana bakho, kanti uNkulunkulu uthi hayi ngiyabaza abami engiyibekele bona. And maybe for whatever reason you'll skip a generation, kodwa ngiyabaza abami engiyibekele bona. Liyophinde livele futhi uphondo endlini yakho, ngoba lenhlamvu lembewu engiyibekile uthi it is a gift, it is a call that is irrevocable. Ayinakuguqulwa, ayinakusulwa, it cannot be cancelled. Thule bandene lingcwele, ukuthula kubazalwane. Ungibambele Psalms 110, Psalms 110. Sikhonza uNkulunkulu ongenakuguquka. Yebo. Ncwadi yehlabelelo chapter 1:10 evesini lokuqala. Yebo. Wathi uJehova enkosini yami, hlala esandleni sokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe isinabelo sezinyawo zakho. uJehova wothuma intewonga yamandla akho ivela eZiyoni. Busa wena phakathi kwezitha zakho. Abantu bonke bangabavumayo ngosuku lokuhlasela kwabo. Ezivunulweni ezobungcwele esizalweni sokusa kukuwe amazolo obusha bakho. uJehova ufungile engayokuphenduka, wena ngumthetheleli kuze kube phakade ngokomkhuba kaMelkizedeki. Ngoliphindelelo verse. uJehova ufungile engayokuphenduka, wena ungumthetheleli kuze kube phakade ngokuma kaMelkizedeki. Inkosi isesandleni sokunene sakho, iyachoboza amakhosi ngosuku lolaka lwayo. Iyahlula ezizweni, igcwalise ngezidumbu, ichoboze amakhanda phezu komhlaba obanzi. Iyakhuphuka emfuleni osendleleni, ngakho yophakamisa ikhanda. Hallelujah. Hallelujah. This entire scripture is, well, this entire song and hymn, David, it is actually a prophecy. And at the heart of this prophecy, it is about the fact that eyintweni zonke ezenzekayo, nokuhamba khambe kuvuka izinto endleleni, nokuhamba khambe kuvuka izitha noma ubutha. Kwenye inkathi izitha, they are in a human form. Kwenye inkathi izitha, they are situational. Kodwa kuhamba khambe kuvuka ubutha, kuvuka isitha endleleni obukade ungasibhekile ukuthi singaqhamuka endleleni. Uthi uDavid ungayihlabelela kodwa eprofeta uthi wena hlala esandleni sokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho. Hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho. Kunezitha ezivukayo endleleni. Elithi lelihubo engiculayo lathi indlela inameva. Kunezitha ezivukayo endleleni, kunezinto ezivukayo endleleni. Yeah, lokho kusho ukuthi uma sithi it is impossible and we are unstoppable ngalokho uNkulunkulu asenzisa yikho, akusho ukuthi akuzukuba khona sitha nasimo esizoma siqhinqe endleleni. Siyama siqhinqe ngoba you are up for opposition.
You are up for the moment uNkulunkulu ebeka lokho akubeka kuwena, you are up for opposition. Uthi kodwa uDavide hlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. And watch. Hlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. And watch. Kizothi sisonga lomhlangano. Sukela ngosuku lokuqala sinibeke esandleni sikaNkulunkulu. Esandleni somusa esandleni somusa giyatinwa noma ungathini esandleni somusa. Sisuka la kule ntaba sisonga lomhlangano, sisuka la kule ntaba sikhunjuziwe ukuthi singobani, sikhunjuziwe ukuba kulotshweni emizimbeni yethu nasemagameni ethu. Kodwa kunezimo ezifika masishane siphikise every single word uNkulunkulu ayisilo wena kulomhlangano. Uthi umgcotshwa kwathi uJesu esenikezwe amandla emva kuba ebhaphathise wenyukele entabeni ezile ukudla, masishane sitha safika ukuzomlinga, simlinga ngezwi likaNkulunkulu amnikeze lona. Ufika masishane azokulinga ngalezi zinto okholwa yizo, ukuthi uma usakholwa yilo okwathiwa wavuka. Bathi abantu sikhuluma inganekwane namhlanje. Uma usakholwa yilokho ukuthi wena ucabanga ukuthi wavuka, ake kunqakela esandleni somusa esandleni somusa oba ngiyaqinwa noma ungathini esandleni somusa. Kuneyindlela ezintathu ozobona ngazo ukuthi uNkulunkulu uyasebenza empilweni yakho. There are three phases of life. One, uNkulunkulu makes a promise, and that promise is meant for good empilweni yakho. There is nothing uNkulunkulu ayenza empilweni zethu that is meant for bad. Ingakho uJoseph uma esebaduduza abafowabo uthi hayi ngakhathazeki enangicabanga ukuthi nikwenzele ukuthi kube kubi, uNkulunkulu wakwenza wakusebenza ukuba kube ngokuhle. God will speak a word, and this will be a word for a good thing ekumele yenzeke empilweni yakho. Now yazi lokhu izinto zikaNkulunkulu zine order. Izinto zikaNkulunkulu zine order, and therefore uNkulunkulu uma ebeka izwi lesithembiso over your life as he has, ubeka iorder. Ingakho namhlanje uNkulunkulu engibizile, I love order. Ngoba uNkulunkulu into engena order ngivele ngishwabane ngihledle, ngoba ngiyaye ngifuna ukubona ukuthi sekwenzekani, ngoba izinto zikaNkulunkulu zine order. Now phase one, it is God orders things around your life. Ukuthi okay, ubucabanga ukuthi kulungile lo, kodwa ke this is how I'm going to set you up. uNkulunkulu sets us up. Atuma set up, uyayibona uhambo lonke solhamba nesiphetho sezinto ukuthi kuyoba kuhle. Lithi ubungosuku lwethu. Phakathi kwendlela kuba khona le stage esingena kuso se disruption. Le stage se disruption
senza kube khona i-chaos, siletha i-chaos. There's a season of chaos. Le season of chaos, le season of confusion, le season okwathi uma uJesu esenze yonke imangaliso, kwathi uma ebethelwa esiphambanweni there was chaos. Kwakunomsindo, there was confusion. Wonke umuntu emangela ukuthi yini le yenzekayo, bonke ayenamandla phezu kwabo ayekade khuluma kube fundisa baba namagama nabo abawaphonsayo ukuthi sithi sizulu nokungenadosi kuyatinyela, nabangenadosi batinyela ukuthi awu wayethi uvusa abantu ekufeni, ngoba wavusa abantu akayivusi ngani ayisindise yena. Season of chaos, a season of confusion, a season of wondering ukuthi uNkulunkulu akashongo yini, akathembisanga yini. A season of darkness, kube mnyama yonke into. Season of darkness, kube sengazi ukuthi lokhu uNkulunkulu athe uzokwenza kuzokwenzeka. Esandleni somusa esilibambile engithanda uba siphume nalo kuba sikisitha esinganqotshwa. uNkulunkulu has determined ukuthi ukuze izwi lakhe, ngoba uma bekungakhona isitha nesimo esinganqotshwa okuthiwa hayi uhlulekekile ke la, okusho ukuthi izwi kaNkulunkulu linamanga, okusho ukuthi there is no covenant, Amen. there is no agreement. Amen. Kodwa izwi kaNkulunkulu it is complete. Lokhu akusilo ukusilo, and it is from the beginning to the end. Akukho la ingabusi khona, akukho la lingabusi khona, from the beginning until the end. And so in the season of chaos and in the season of interruption, in the season yezinto esingatshelwanga ngazo ukuthi ziyokwenzeka, uma seyiqala seyifika zenzeka, we need to hold on to this word ukuthi hlala ngakwesokunene senkosi yakho, ngize ngenze zonke izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho. When God spoke this word to David, he was speaking about death even. Ukuthi even death as an enemy, usitshela kanjalo umbhalo uthi ekugcineni sekwenziwe konke ngisho ukufa imbala kuyagoqa kwenziwe kube isenabelo sezinyawo, ngoba ukusile embhalweni wakhe ukuba hlala ngakwesokunene ngize ngenze zonke izitha zakho. Izwi engithanda ukuthi nginikhulule ngalo, silungela ukusonga lo mhlangano, ukuthi zonke izitha zenu, zonke izimo ezisekuphileni kwenu zize zenziwe zibe isenabelo seinyawo zenu. Uma elinye lamacule acula lithi kuguqa konke phansi, kuguqa konke phansi ngegama lika Jesu, kuguqa konke phansi, nanoma zimo zini zitha zini. There is nothing impossible with God. There is nothing that is not possible with God. And therefore there is nothing
that can stop the plan of God empilweni yakho. For as long as kusumlomo kaNkulunkulu. For as long as kusumlomo kaNkulunkulu. Engathi uNkulunkulu angagcina izwi lakhe ngobunono njengoba nathi silapha phakathi kwendlu yakhe sizokhonza ngobunono. Kwathi uma ebakhipha abaIsrael ebakhipha eGibhithe esevumile uFaro ukuthi abahambe, kodwa kwabuye kwavuka ngaphakathi uthi umbhalo yabuye yabalukhuni futhi inhliziyo kaFaro waba pursue abaIsrael. And so kuthi noma sesimove from the season of chaos and God brings back order again, so to the season of reorder, ngoba lokhu uNkulunkulu ayikusiyo kuyobuye kwenzeke. In the season of reorder isitha esiqala phansi ukuthi bengithi kulungile kodwa akakulungile, and pursue. uNkulunkulu wanted finality wathi ayibayeka bese kwathi beza bathi bebheka ngemuva abaIsrael uthi umbhalo baqala bathuthumela ukuthi hayibo bese sinethemba ukuthi sesiphumile, kodwa nampa beza baqala basaba. Uthi uNkulunkulu ngomlomo kaSayi batshela ukuthi lezi zithe nizibonayo, lezi ingqole nizibonayo zamaGibhithe, lezi niyibona namhlanje anisayi ukubuye niphinde niyibone futhi. As we look at them for the last time, and sign when pin any born for to kwatuma bengena beyophuma ngalaba Israel kwathuma lingena ibutho laseGibhithe aqala valeka amanzi bamuka namanzi uthule bandlene elingcwele. Ngiyagcinwa noma ungathi Nomungathini esandeni somusa, ngoba mina ke ngiyagcinwa noma ungathi. Khulekeni thanda ukuba sikhulekele ukuba uNkulunkulu asiphe amandla ekholweni, amandla emoyeni, njengoba egcinile ukholwa kwethu asiphe lawo mandla emoyeni. Number 1, to partner with him from the beginning. Singena into a new season to partner with him from the beginning. Singaboni ukuthi kuzokwenzekani, kodwa in believing and knowing him nokuthembeka kwakhe, partner with him from the beginning. Asiphe amehlo okubona nalokhu okungabonwayo, ebese ngalokho uNkulunkulu asenze ukuba sinamathele ngoba sethemba yena. Give him a chance. Okwesibili sikhulekele uNkulunkulu kuba size singashiyi phakathi kwendlela, ngoba abaningi kuthuma sekufika lesi sikhathi sobumnyama nese chaos nese disruption bashiye phakathi kwendlela. Uma uJesu ebethelwa, ngithi kukhona abanye ababengabalandeli bakaJesu abangazange basalibona usuku lwesithathu, abaphela lapho esiphambanweni kwaphela ukukholwa kwabo nokwazi kwabo. Lo muntu ufana nomuntu oshiya incwadi in the middle chapter engabonanga isiphetho sayo. Sizokhuleka siye emkhulekweni uNkulunkulu kuba sisize singayishiyi phakathi nendawo, anoma iconfuse kangakanani, kodwa sazi ukuthi uqalile umsebenzi omuhle empilweni zethu. Usimisele ukuba awufeze, usimisele ukuba awuqede. Sikhulekele ukuba uNkulunkulu asenze ukuba singashiyi endleleni. Okwesithathu nokugcina, ngithanda ukuthi uma siye emkhulekweni sikhulekele ukuthi nanoma yini emiselwe
ukusehlisa nanoma yini emiselwe ukusigqiba nanoma yini ebeyimiselwe ukufaka ethuneni kunokuba ikufake ethuneni ikuphakamise. Ithune lalimisela ukuba liqede ngoJesu kuphele ngaye, babethi baqedile ngaye abathi makabethele. Kodwa kunaloko ithuna yilona lam elevator kakhulu, yilona lamenza waziwa sila namhlanje ngenxa yesiphambano nethuna. Lokhu okwakumisela ukuba kumbulale ikona okwamaphakamisa. Engathi lokhu uSathane amisela ukuthi engathi kuyisiphelo sakho, isiphelo sakho noma lokho kuthiwa kuyisiphelo sakho engathi kungayikona okuphenduka kube ukuphakama kwakho. And for God to elevate you, and for God to honor you and promote you, and for God to crown you. Lokho obekumele kube zinhlupheko, obekuthiwa kuyinhlupheko kuphenduka kube ngumqhele. Abathi abantu ngakho sasingazi ukuthi lento iyophenduka ibe nje. When God reorders his work and his purpose empilweni yakho, ukuthule ebandleni elingcwele. Siye emthandazweni engathi uNkulunkulu angabusisa ibandla lakhe. Hallelujah. Jesu